Özgürce Ormanlar Ministeri'nin aynen bölümü işledi. Ve 99. yılında işte 2001 yılı Asgari Kayıtlı ukazının Oşko Ministerstvonu köçürtülgen yurtta boş yanlılar vaktin olmasında çeyiz köz болады. Bizdeki пласаточный grup деп koydu. Ana seismический район. Нелерден неме seismический район. Бұл жерде жер көшкү, су ташкын деген, анан жер жүрө деген көп каттар. Северде 16% болот бир жылда чегиз. Анын 10% Нарып областында кыштын катаал болот. Мисалы үчүн Lerik'ten şu sebeple yer köçüktü, su taşkın bol sel alıp gitti. Tolga bir sebepte. Şunun için çoğunluğu kadar suylarla şu kişinin o köçürgün imçiyesi. Anan bu imçiyesi hazır biznesle aylandı var işte da. Ne şu var, Ayvay narazının imtiyaz niye boşluk durmadı? Bir yolu dağılıp gitti, Bişkek'e. Taşınıp degen Alban kıyın bolup oldu. Men Rusya'nın dengerinde jetkilerin içerisinde kuru alıp geldi. Nemçeyesi talada kalktı, büyük yok der. Lakin kullandık sadece işten Prezidentten akça sıra 98 milyon akça aldı. Büyük ordu 60 kvartir aldı. Satı aldı Çırbaşık'ta bir emek aldı. Bana da ikisinde 80 kvartir aldı. Çok kalıp gitken zdaniye oluşu, telekomluk, Kırgız telekomluk oluşu. Allah'cası da kalıp getirdi. Kırgız telekomdan al, şunu kurup, bütürüp bir memlekette statistik Oş olasında imkesinin iki büyüğü var deyip aytıldı. Yok büyüğü çok. Büyüğü satılıp gitti. Memleketin akçasını çöndük kısaldı, geçti. Biz şundayken, pazar ekonomikası dese de satış gerek. Çünkü satış gerek diye düşünüp hareketimizde. Biz bunday memlekette öndürsek degen yok. Yakında minister geldi, beka işlerinden kimede köçüldü, davayı köçüldü, Bişkek'e dedi. Adam dardı ve köçüp gitti. Şaşın büyüdörünü satıp geçti. Halavanın da yazınca da ketirerinden o ayaktan kişi alındı. Koruda koydaygenendeydi. Biri 10 işte, biri 5 işte, biri kimseye bas kaldı. Anında ilgi stajında oldu, anında oldu. Alıp gitti. Boşa ketkenler kayrak yedi. Yüzü sattı. Yeni gelip kvartirada yaşasın. Kanday oldu. Bu yaktan bakımda kvartirada yaşasın. 15 bin lira. Karşı. Akarda o yaktan gittiğinde kvartirada tölep verdi taşıydı. Büyük gücü. Yeni boşluğu barkada, boşluklarga tölep olacak da. Nabırzak Petip minister olgandan keyin bir aydan keyin de sırası boşluğun imçesi köçüp ketkenге ebe kıldı. Biro Padiyomlu deb akça karalı. Bu Padiyomlu kayakka ketdi. Bir. İmçesinin özünde de başın esmini жеткирип келди. Бүт мебе барды. Азыр бул жер военный болот деди. Пожарныйларды, областной пожарный тапап койду, ар бир кабинетте экиден бирден пожарныйлар отурат. Бул конечно, бул мамлекеттин өзүнүн, ошо МЧСтин өзүнүн зданиясы болсо. Бул зданияга, конечно, налог төлөйт, аз гана налог төлөйт. Бирок аяттагы зданияга 2.800.000 акча төлөйт. Бул, конечно, мамлекетке не выгодно, наверное.
МЧСке misal üçün men bilem. Malıkta düşkün akçadan 20% ay sayıp durur. Sebep çeyizkedir. Çeyiz köp болады da özüңөр bilesиңер. Ayniqsa bizde bana Oğuz, Жалбабат, Баткен обласында жер көчкө часто болот. Быйыл Кудайга шүгүр бөлүнени болду. Жай жакшы өттү. Эми алдыбызда кыш келе атат. Кар көчкү деген болот. Дагы башка неме болот. Жер түрөө деген болот. Булар көп болот. Катталат. Мисалы үчүн Ош обласы сейсмический район. Ошонун үчүн МЧС'те акайып туурап келген. Мен кишини тууру чечим чыгарган деп эсептейм. МЧС'тин Ошто турганын мен эме кылам. Тилейм. Негизги талабым менин ушу министерствону кайра Ошко кайтарып келүүнү суранам. Силер журналисттер ушуну жеткиргиле. Мен башка эч нерсе сурабайм. Акча да сурабайм, дүйнө да сурабайм. Только МЧС'ти министерствону кайра шаякка алып келишин сурайм. Үйлөрдү сатып берди, эми кетип ошолор квартирада жашасын. Акча төлөп. Үйлөрдү сатып берген. Мемлекеттин үйү болчу. Мамлекеттин акчасыга курулган анын дики чөнтөгү салып кетишти. Эми квартирада жашасын. Келбейт эми ушулар. Шат иштей чыгып кетет, мен билем. Эми келсе башкасы келет, дагы уялабыз. МЧС'тин зданиясы Союздун маалында облук неме болду. Сельхоз управление болду. Кийин Союз жок болгондо ал жерде ар кандай организациялар жайгашкан. Кийин анан МЧС'тин эме кылганда Чылмаш Рахмат ошол келип сразу ушул зданияны эме кылып президентке барып айтып бошотуп алып ремонт кылды. Облсот келип бир катар көрүп кетти. Ал талаш биз алабыз деген деле эмес жок. Бизге подходящий здание экен, биздин зданиябыз кичик болуп атат. Эми ал өкмөт чечет. Если келбесе, конечно, МЧСке кереги жок экен деп алып коюш мүмкүн да туура. Мен ушу силерден журналисттер суранганым МЧС полк ушул жакка кайра келсин.